Daniel poddata numru 641 fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minnant Luke Ġeka, Janville, Lindsay u l-Kallaku. U biex nibdew illum għandna din ir-ritorn ta' Betesai. How can I make it turn again until it burns, until it weeps for pity? But then there's you, you're on my side. You can alienate me from my own time. Together we'll forget everyone, and we are there, just holding him, and we're crashing over doubts and of the past, and of the past. Time is your loss. I believe that time is all I've tried. How can I make it turn again till it burns, until it weeps for pity, and we are there, just holding him, and we're crashing over down and of the past, and of the past. Time is your loss, and we are there, just holding him, and we're crashing over doubts of the past, of the past. Time is your loss. Il-tajna l-poddatora f-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand numru 641 f'din is-sensiela u l-lum ftaħnija bir-ritorn tal-Betesai tilkom hija silta li nafuha mill-aħħar album tagħhom li ħareġ imma ħafna snin ilu, kważi 15 sen ilu issa. Insomma, ikollna ċans nitkellmu aktar dwar hekk għall-fatt li l-Betesai anke se jagħmlu materjal ġdid, inkluż apparti il-video ġdid ta' din is-silta ta' The Past, anke materjal ġdid ieħor. Id-detalji bħal permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysand.com, ikolli ċans ngħidilkom aktar dwar hekk u dwar diversi affarijiet oħra wara li nisimgħu anke din is-silta li ġej issa ġdida ta' Luke Ġeka jisimha Our Own Way. Saw your mom the other day. She said you're okay. I saw your face light up my phone. Never thought you'd come home. The last few years have been a blast. I just thought it would have lost.
saw you dancing on your own. You look so damn beautiful. So if you want me, then you know I won't be back. If you love me, then I just don't see that. If you ever figured out what you wanna say, maybe we should go our own way. Maybe we should go our own way. Everybody wants to know why I had to let you go. The last few years have been a blast. I just thought it would have lost. I saw you dancing on your own. You look so damn beautiful. So if you want me, then you know I won't be back. If you love me, then I just don't see that. If you ever figured out what you wanna say, maybe we should go our own way. Maybe we should go our own way. Our Own Way mek mela minant Luke Ġiga. U ikolli ngħid illi tajjeb hawnhekk illi nsemmu il-programmi ta' Mużika 21 illi xandru wkoll fuq Campus FM kull nar ta' 2 f'nofsinhar u nar ta' ħamis fis-6 ta' flaxija. U ma' dawn il-poddati li qed norbtu dawk il-programmi fuq radio permezz ta' Campus FM u id-dettalji bħal dejjem permezz ta' tonisan.com fejn ukoll tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi. Bħalissa hemmhekk fuq tonisan.com qegħdin nieħdu wkoll il-voti tagħkom għal dawk li kienu diski recordings oħra il-favoriti tagħkom tas-sena li għaddiet l-2021 morru fuq tonisan.com u m'għandix dubju li tifmu kollox mill-ewwel. Ħalli ngħaddu għal silta oħra ġdida, dan huma kollha silti ġodda għal din is-sena l-2022 diġà u Mand Janville din id-darba se nisimgħu Saving Grace. It's a Friday afternoon in my mother's house, and I don't know what it is, but I'm thinking aloud. Let me tell you how I feel about you. You came into my world like a flash of light. Now nothing else matters with you on my side. Will you stay there? Will you stay forever? I know we get old. I know scars will show. Head for the road, I'll let you go. As long as you know that you my one and only saving grace. You made me love again.
scars will show. Head for the road, I let you go. As long as you know that you my one and only saving grace. You made me love again. It's all about you. Now I know what it's like to wake up on the moon, 'cause I've got you. I'll wake up on the moon, 'cause I know that I've got you. I know I'll wake up on the moon as long as I'm with you. You. You're my one and only saving grace. You made me love again. It's all about you. Now I know what it's like to wake up on the moon, 'cause I've got you. Saving Grace Mac mela minant Janville. U permezz ta' dik il-website li semmejtilkom l-ewwel jiġifieri tonysan.com mhux biss qed nieħdu l-voti tagħkom bħalissa u tistgħu tagħmlu il-kuntatt imma huwa wkoll il-mod kif issibu il-poddati l-oħra kollha li hemm f'din essenzjala jekk din tal-lum hija numru 641 anzi skużawni issibu 640 poddata l-oħra kollha li għandna f'din essenzjala permezz ta' tonysan.com. Jekk tippreferu tistgħu anke tmorru fuq il-YouTube issibu ħafna minnhom hemmhekk ma hemmx il-poddati kollha hemm biss dawk li għandna il-verżjoni video tagħhom allura hemm issa madwar 200 permezz tal-YouTube li xi uħud li anke kellna xi komplikazzjonijiet fuqhom. Forsi nagħmel programm anke ta' mużika 21 dwar hekk. Permezz tal-YouTube jekk tagħmlu subscribe hemmhekk u tażlu dik il-qampina tkunu anke tistgħu tirċievu notifikazzjoni kull darba li toħroġ edizzjoni ġdida ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Ħalli ngħaddu għal ġdida ta' Lindsay ta' jisimha I Breathe for You. I never thought that this would be part of the plan. You got me falling to my knees, can barely stand. And every time I get myself back up again, you always seem to wanna bring me down. What can I do to convince you I'm telling the truth? You don't wanna listen, so what can I do? I just breathe, I breathe, I breathe. Myself back up again. You always seem to wanna bring me down. What can I do to convince you I'm telling the truth? You don't wanna listen, so what can I do? I just breathe, I breathe, I breathe, I breathe, I breathe. Baby, there's nobody else, 'cause it's always been you. Oh, why can't you see what you're putting me through? I just breathe, I breathe, I breathe, I breathe, oh yeah. I breathe for you. I breathe when everything's a mess and I can take no more. 'Cause breathing here without you makes no sense. What can I do? You don't wanna listen, so what can I do? I just breathe, I breathe, I breathe, I breathe, I breathe.
I Breathe For You mela il-ġdida ta' Lindsay Patch, u Lindsay għandha xi żewġ siltiet mis-sena li għaddiet li tistgħu tivvotaw għalihom għadkom permezz ta' tonysant.com fost id-disku recordings l-oħra kollha li ħarġu matul l-2021 u inkomplu nieħdu l-voti tagħkom sa l-aħħar ta' dan ix-xahar ta' Jannar ta' l-2022. U biex naddu għall-aħħar silta li għanna, ifakkarkom ukoll fir-rabta li għanna mal M3P, il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt fil-verità hemmhekk huwa fejn insommu d-dettalji ta' dak kollu li huwa dej għalkemm isemmilkom tonysant.com. Per eżempju, hemmhekk nintabħu illi din illi ġejja issa hija l-ewwel silta bil-Malti illi ħarġet f'din is-sena ta' l-2022. Matthew Attard magħruf aħjar bħala il-Kallakku huwa rapper Malti illi itina din is-silta li jisimha Mara. Diskors li jaqafu d-nej torox, memx għal-fejda biex toġġettista bik li mħorox. Għalxejn nġibu skużi, tafu li minnem jibdew l-abużi. Ettilla li mish kapaċi u inta jarta bżiq. Spiċajt inti tqaħħaba ġibta mara ta' triq. Kienet mara qalba tajba raġel ma kien joqsu xejn fuq li jagħmel kulħadd kanta kulħadd jistaqsija l-fejn. Malaj kienet taqbiżlu u jajjara bid-difetti kien jgħidilha ma tarax. U li janda l-katarretti flimkien maħħa f'taġġettivi titli wanke l-laqmijiet kien jgħidilha li misħut għax kienet ila u korriet. Insibu mara oħra illi kważi kienet skjava malla raġel kien jgħidilha kienet tiġri titlaħdieħ, kienet tibża biża minnu għax ta' spiss jerfa' idieħ. Jispiċċa jidaj magħha għax liegel mhux fil-ħin imma d-dama kienx biżejjed tisma' jfaqqa ċinturin qatt ma setet tiftaħ ħalqa jew tisten xi tgelgira għaliex l-għada filgħodu kienet tisbab xi tbenġila imma dan kien biss il-bidu għax l-affariq il-belt tal-lar spiċċa anke qisha kara lanqas toħroġ biss bid-dar ħadd ma kien jaf x'inhu jiġri f'dit taffiġa bħal pudina għall-inqas waqaf bil-ponni mis-setjati bis-sikkina u mbagħad hemm każi oħra xejn ma kienu fortunati ħasbu l-għandhom prinċep imma minnu ġew stuprati abbużati sesswalment repetittivament ċala bibu li jweġġaħħom laqwa huwa jkun kuntent ma kienx jaf x'ikun qed jagħmel anzi jitlef il-kontroll għaliex kellu vizzju itraħlu huwa dak tal-alkoħol qatt ma kienet għad ġurnata li ma jinsax il-grok kien jitfaħħa fuq is-sodda u jnaħħila l-flok il-mara b'ħafna dwejja qalba dejjem qed iswiet aktar u aktar x'inhi naħila il-qalsiet għalija dan mhux bliedem imma huwa annimal iħossu jattajjeb fil-waqt li tjagħmel it-tfal. Lura 50 sena l-mara biss fid-dal il-wolla li x'qatt ma kienet toħlom li ħa toħroġ hija xogħol kienet qisha xi disgrazzja għax taraħħa b'uniformi qisha tagħmel dunk enormi għaliex tkun indipendenti. Il-mara għal ġokċina, il-mara għal ġol vetrina u jekk konna ntuwa xogħol forsi tant taf xi letrina imma n-nisa qaflu żraben u bil-mod għaddu ġejjin naħseb hawn aktar irġiel illi huma għajjanin hawn irġiel jieħbuha bi kbira sabiex jisaqu qasrija mhux ġibta għalil dawn iweldu tarbija u mhux tab xejn tfajla saru joġbuha it-tfajlitax mill-li ġirret ħafna dwejja niket u nkwieti missa għalfejn qed nistaġbu x'inhija l-verità illi s-sess huma l-istess li mara għandha saħħa bħal xi logħba ċess hija intelligenti u moħħha kumpless il-mara għandek tħobba kull sekonda kull moment għaliex mara tik is-saħħa miegħek anke fil-maltemp u rjalek xi tfisser illi lila intħassib meta tkun imkisser nispera li fimtuni qed inkun ċar kristall mara titiżomma fuq xi pedestall. Però noqogħdu attenti wkoll għax l-affarijiet li tkun viċi versa. U bil-Kallakku hemmhekk u s-silta tiegħu Mara aħna ġejna f'tmiem ta' podda toħra fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Qabel ħallikom infakkarkom li fadar biss ftit ġranet sal-aħħar ta' Jannar ta' l-2022 biex tivvutaw għal dawk li kienu d-disco recordings l-oħra fost l-aktar favoriti tagħkom tas-sena 2021. Dan tagħmluh bl-istess mod li tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi permezz ta' tonysant.com fejn issibu wkoll id-dettalji kollha dwar din is-sensiela ta' poddati. Sakemm nirġgħu ta' darba oħra, jiena Tony Sant minn qalbi nawguralkom is-saħħa.